Buđenje je ranom zorom u izviđačkom kampu u Novom Pazaru, popularnom muzikom od Vardara pa do Triglava, jer ovdje su stigli izviđači sa čitavog Balkana. Dobro jutro, može bez kucanja. Kako je bilo noćas ovdje? Je bilo vruće pod šatorom? Nije, bilo je baš prijatno. Nismo se još raskavizali, jedno smo ustali. Da. Ali ste prvi ustali, što je malo čudno za Crnogorce. Kako je ovdje u kampu? Pa nije loše, dobro je. Prelijepo. Spavam u šatoru. Šta moraš da imaš sve u ovom šatoru? Šta ti imaš ovdje? Vreću, podlogu i Šator, ako kiša padne, šta bude? pa ne može prokišati. 34, 35, 36. 37. Nakon buđenja, prebrojavanje, a onda i zajednički doručak prebrojnih dnevnih aktivnosti. Bilo je dosta ćevapa i mantija iz pazarske kuhinje. A jutro ste li snato testu? Da. Tu sam sa svojim društvom, Majom, fino je Pazar, je lijep grad. Sličan je dosta našoj Zenici, ali malo je ljepši. Jednostavno grad je prelijep, odiše tako nekim entuzijazmom i ljudi su divni i stvarno mu se uvijek vraćamo. Pokazuju nam gdje su sve bili. Obišli su čitav kraj, upoznali kulturno-istorijsko nasleđe, ali su uživali i u prirodnim lepotama ovog dela Srbije. Nisu uspjeli baš sve, ali ono najznačajnije što Novi Pazar posjeduje, obišli su prvog dana Altunalem džamiju, Kulu, Motrilju, Đurđeve stupove, Sopoćani. Drugi dan su išli na Goliju, posjetili su Goliju, Odvraćenicu, Jankov kamen i jučer su posjetili Peštarsku visoravan, Meandra Uvca, Sultan Valide džamiju i Peštarsko. Izviđači u svetu imaju marame, samo različite boje. To je nešto što nas zapravo pokazuje da smo to mi. Svi imamo različite boje, ali nekako nas povezuju te boje, te različitosti u jednoj marami. Stariji kažu da je izviđaštvo veoma važno, ne samo zbog veština koje se stiču, već i zbog druženja. Prave se znači takmičenja u kojima ili aktivnosti u kojima se oni uče kako da dođu do određenih tačaka. Drugarstvo, naravno, timski taj rad, kako će zajedno da urade neke stvari, da se oslone jedni na druge. Razvija se to zajedništvo, što je jako bitno.